سترامبیج و موزیکژن کرد زکریا اسماعیل لباجار حلبیج دایک بویه لی او ده بنیاد خادا اج باجار عموده. زکریا اسماعیل لدبستان حلبه خاندن خایا سراتایی ناوین و آمدایی کتکریه و پشترا او بر خدایه پایمنگاه تایبت موزیک و با آوائه که اکادمیک لسر موزیک خواه پرورده کریه. سترامبیج و موزیکژن زکریا اسماعیل دبیجه از جوکانی خواه حسکری هنر سترامبیجی و موزیک بوم. لو ما هینا از بچوک بوم من دست بهین بونا هنر سترامبیجی و لیدان آمور موزیک کریه. اسماعیل بدنگ و آوازن خواه بشدار گلک فاستیوال و کنسرتن فرمی بویه. سوزات لبو من قلبي بوهايا أبينا خلقي بزمان وجوايا أبينا من تجرد ودلايا. اسماعیل د درێژیاهیە ژیانە خەیە هونەری دا gelek stran bi dengê xwe tomar kirine û di nava gel da belavkirine. Ji stranên wî yên ku hatine belavkirin, dayê sosina min, şîrîna min, bîne bîra xwe bijî Kurdistan û strana şehîd. Her wiha hunermendê me straneke bi sê zimanan gotiye. Ango bi zimanê Kurdî, Erebî û İngilîzî li ser xerîbiyê gotiye. Hêjayî gotinê ku stranbêj û mûzîkjen Zekeriya İsmaîl niha li Amûdê dimîne. Ew li gelek navendin çand û hunerê yên weka Amûdê, Hesekê û Qamişloyê mamostetiya amûrên mûzîk û stranan dike. خوشيا دلي من قوست ببينم كابوك أبي نشترد فرين أبي نامن وتجرد ودلايا نبيت البرد لي من بريجايا سوزات لي بو من